Bunt u delu kosovske političke elite zbog Vašingtonskog ekonomskog sporazuma je lične prirode, jer pojedinci više neće moći da profitiraju. Ovo je zajednička ocena sagovornika Sputnjika na pitanje zašto je boravak američke delegacije u Prištini iza sebe ostavio razdor među političkom elitom u Prištini. Iako postoje i oni koji su euforični, veći deo njih je spreman da sporazum nazove kapitulacijom i to je prvi put da je deo kosovske političke scene digao glas protiv Amerike. Politički analitičar sa Kosova i Metohije Ramuš Tahiri objašnjava da ovaj sporazum donosi milione na kosmet za razne infrastrukturne projekte koji će biti pod kontrolom Amerike. Razdora ima najviše u partijama bivše OVK i kod takozvanih komadanta rata, koji su sada i čelnici političkih partija ili su u određenim državnim institucijama. Oni ne žele da budu van ovoga što se dešava, ali su svesni da gube autoritet lokalnih šerifa i niti nekih podzemnih mreža koje su u sprezi politike i kriminala. Drugi motiv ja ne vidim, ističe Tahiri. Do sada je Evropska zajednica, dodaje on, računala da će Hrvatska i Slovenija da povuku Kosovo ka Evropi, ali se ispostavilo da to nije ispalo dobro. Mislim da će tu ulogu sada preuzeti na sebe Grčka, koja je trebala i da prizna Kosovo. U tom kontekstu, ističe naš sagovornik, postojeće određena kontrola nad svim projektima i što je najbitnije, nad novcem. Ako Amerika u to ulazi preko svog kapitala, bar što se tiče Kosova, koje je nerazvijeno i nema uslova za upliv privatnog kapitala, a kancelarija u Beogradu je nadležna za celu regiju, to znači da će važiti pravila kapitala. Dakle, bit će profita, ali i korišćenje resursa naših zemalja, smatra on. Tahiri napominje da niko od kritičara Vašingtonskog sporazuma nema argument za kritiku, osim zapaljive retorike, jer misle da je Amerika, kako vide pojedini, naklonjenija sada Srbiji nego Kosovu. Politikolog sa Kosova i Metohije Stefan Filipović kaže da je podela među političkom elitom bila neminovna, jer je u Prištini svaki sporazum koji ne uključuje priznanje Kosova loš. Prema njegovim rečima, američke demokrate koje su bile neprikosnovene na Kosovu imali su priliku da gledaju uživo kako Trump kidnapuje kosovsku političku elitu, a samim tim i njihovo čedo Kosovo. Odgovarajući na pitanja da li će sporazum osujetiti donekle i poslove određenih političkih struktura, Filipović kaže: uvek je to lično. Veliki profit i lični interes je nešto što pokreće i političke odluke. Sada će umjesto jedne od tih odluka na sebe preuzeti i drugi. To je jako slično borbi koja se odvija za vlast i prevlast u Americi. I oni se tuku oko određenih velikih interesa i vlasti, a vlast i moć za sobom nosi i veliki profit, ističe on. Prenosi Sputnjik.